Jotono no lamsogo ani channel o kai tomong no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanamo nga phaidi tini kaisa ketal notification alainai o notification rejakha ITBP ni bukhaktei o notification rejakha norok video no paithak jorate naitong di kahamka saimana ni bagai nga phaidi official notification ailayena omokhai to official notification o notification rejakha Indo-Tibetan Border Police Force ni bukhaktei rejakha Ministry of Home Affairs Government of India o jagao tlanjaknai constable barbar tongo saphai karmachari tai tongo gardener tongo o jagao norok cholaboroi jotono norok Indian citizen tongkha angka apply khlaimanai post tongnai constable barbar saphai karmachari tai gardener tongnai post norok interested tongkha angka video no paithak jorate nai tongdi norok online no apply ma khlainai abo angka angkai 28 tarik July ni simi no chengkha tongnai abo last date angka angkai 26 tarik August 2024 jora tongnai 11:59 pm ke norok online no apply ma khlainai ang o video ni description no PDF no rirwana o jagao naidi name of post tongo tai total vacancy tongo tai sini ST rok ni bagai reserve khlaijak bo tongo constable barbaro angka angkai total post 5 ta chela rok ni bagai 4 ta tai buri rok ni bagai kaisa tongo sini ST rok ni bagai tai constable saphai karmachari wo angkai total angka angkai 101 aro tongai 26 angkai chela rok ni tai buri angkai 4 ta post tongnai garden aro angka angkai 5 ta angkai chela rok ni tai ekta post tongnai abo buri rok ni bagai total angkai 37 tongo gardener post to ang official website to video ni description o rirwana norok thangai visit khlai naidi tai official website bo PDF manai o jagao pay scale rijaknai naidi pay scale angkai pay level 3 tai o jagao tongnai 21,700 ni simi 69,100 aboni bisingo norok mani mano norok ni salary o jagao naidi eligibility condition rijakha je education qualification tai age limit constable ni bagai angka class 10 pass jungjak tai norok ni je o jagao barbar tai saphai karmachari ni bagai angka norok ni practical pass tongna nangnai saka je trade o jagao gardener ni bagai angka 2 years ni experience nangnai tai 1 year ITI certificate tangnai saka class 10 pass no apply khlaimano age limit to 23 rijakha jagao haipano senior ST candidate rok ni bagai angkai to tai 5 years relaxation tongo tai 5 years kabang phano norok oppose ni bagai senior ST rok angkai apply khlai manai oro naidi selection process tongo selection process puila phase 1 angkai norok ni physical efficiency test najaknai abo angkai race tongnai long jump tai high jump tongnai chela rok ni bagai tai buri rok ni bagai oro alka khai tongo norok abo nai naidi PDF download khlai norok nai naidi kahamkai angkai naidi o je phase 1 no norok ni ta kisa physical standard test ngai abo angkai norok ni height tai chest tai weight measure khlai jaknai phase 2 tongo phase 2 angkai written najaknai written examination ngai abo to 50 marks ni tongnai written o written examination angkai tam subject tongnai di o jagao tongo general knowledge tongo tai maths tongnai aptitude tongnai tai basic knowledge tongnai English tai Hindi ni oro total marks to 50 number of question tongnai 50 ta no question tongnai kaisa 1 mark khlai ngai abo 50 mark ni ngai abo paikha angkai norok ni phase 3 wo angkai trade test najaknai abo bo 50 mark ni ngai naidi barbar ni bagai angkai tam activity tongo jagao 50 mark ni tai o jagao saphai karmachari ni tongo tai tongo constable gardener ni bagai tongo abo total trade test angkai 50 marks ni najaknai abo norok no tam oro no mention khlaijak tongo norok PDF no download khlai naike kamkai saimanai o jagao naidi phase 4 abo kai last stage o jagao angkai norok ni documents verification khlaijaknai norok je upload khlaio online no angkai general instruction no norok kamkai poriwoi norok tomung no apply khlaina musungkhai to apply khlaina di ango video ni description no apply link dir nai tai o PDF ni link bo rirwana norok description o thangai download khlai nai di
Kang PDF no tori ruana video ni description no tinin bagam sunong sitong joto